Estudante husi Instituto Cie da Saúde, hala'o Estudu Komparativu e Hospital Tolu e Jakarta Indonesia. Estudante husi Instituto Cie da Saúde, Faculdade de Ciência Saúde no Departamento Parteira, hala'o Estudu Komparativu hodiasai conhecimento estudante siranian e Hospital Tolu Hanesan, anak dan bunda harapan kita, kanker darmais no Andalusia. Viagem terreno ne Hanesan parte ida husi programa aprendizagem contextual, husi classe extensão Faculdade Parteira e CSNian, nebe objetivo atu habelar estudante sirania compreensão konaba, prática parteira niang e Hospital Bot Sira ia Indonésia. Visita direita Facilidade de Cuidado Saúde Principal Sira ia Jakarta. Atividade ne, Hanesan plataforma aprendizagem direita nebe integra teoria ou prática ia terreno, no hameting estudante sirene habilidade e a comunicação profissional, observação clínica no reflexão ética e a parteira. Esperança para visita ele a célula atau completa sirania processo aprendizagem e depois experiência que vai ser retornada se ele utiliza e sirania processo siraliu tambah sirane maioria mais facilidade de saúde então espera kata experiência que vai ser retornada siragana e hospital Tolu ne bele espalha a experiência que ini ka informação que vai ser retornada esse é serviço fatim hodine bele turun sira tu sai profissional saúde liu sai parteira que deve qualidade espera kata em futuro parece que tempo bada kita seluruh estudante total 25 pessoas que devem melakukan treinamento maybe konteks kita agora sira parteira deve mai espera kata sira betul tan mai ini si program Estudu Cie lokalisasi enfermagem, farmácia, nutrição emocionalista laboratório. Diretor SDM Pendidikan dan Penelitian Hospital Kemenkes Harapan Kita Hateten, liusi visita husi sesi bel halo kooperação diak ia área saúde liu ia treinamento no pesquisa. Kami menyambut baik kedatangan dari ICS Timor Leste untuk melakukan studi banding ke Rumah Sakit Kanker Darmais. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang penyakit kanker pada wanita memang sangat tinggi. Begitu juga dengan kejadian sakit kanker yang berupa kanker payudara dan kanker serviks. Oleh karena itu, peran bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan atau sangat penting sekali di dalam penanganan pasien-pasien dengan kanker, khususnya pada kanker wanita. Hari ini kami sangat senang karena mendapat kunjungan dari teman-teman ICS di Timor Leste. Dan dalam kunjungan kali ini kita akan saling sharing mengenai bagaimana cara-cara terbaik meningkatkan layanan maternal dan neonatal, khususnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Dan dari dua negara yang berbeda, kita bisa saling berbagi, saling sharing, dan saling belajar satu sama lain. Semoga kedepannya RSAP Harapan Kita dan ICS bisa terus bekerja sama, terutama dalam hal pendidikan, penelitian, pelatihan, sehingga kita bisa bersama-sama mengoptimalkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia dan di Timor Leste. Além de cooperação Hospital Bot Tolu e Indonésia Makanesan, Hospital Harapan Bunda, Hospital Cie no Hospital Cancro Darmais. Operação o insato bele serviço hamutu que a futuro konaba, pesquisa treinamento entre Instituto Cie da Saúde no Hospital Sira e a Indonésia.